Bainarebe ni baisa Inarebe tuli ku Mugabe Media Straight balero ndeso omukolo wo baba go yasima yamwongera ku kitibwe kya Simple International ekitibwe kya Sadovuvere ya mukusima mboli na musabigwo ngosubira mujja kubasa olino kubanga okikolereire ndine kabajje w'emikolo sadi mu generation yeriwo buli muntu gwasonka mu olunwa ati oyo bayino balabona sadi no beyimba balwan bayiyengere bamulwina kubatia aire oli babuka boli mayuke ndiga kamuli ndino mumbe abasadana nkani babaga kitibwa kisa ngolese ekeriyo batikazi babeta bambeda balangira nino mulangira sa Simple International sebo wansebo ojja kweyandulira ali ku Mugabe Media TV. Okay, ategera amenya ga sa Simple omuntu ufunani basebo ni banyabo abali sobola okubanga batuwashinga ku Mugabe Media TV ni kunze sa Simple International no gayambo lyo gula kigalo kisada ndi muti gwa mukiko gusingo bwanvu to guli ku kigulu moyika guli kusigala okubanga kusingo bwanvu so nti omuti baba wangulu walere ngo muti guli mukiko gusingo buki obwanvu ewe tuka guli okusigalanga to gusingo buki seri abogere yebigambo pala pase ayina latuka wendi abalimo kwekalitana balansi ayina kwisolutiko so tubanyiriza ino mwebale kuwashinga kulikinga na kuviewinga na kusharinga Mugabe Media TV ona kolwale tuwa ni Mugabe anchaziza tidi bye tujja kuwayako ayenga mubirinde bijja kutambula bulungi omukuru sa oli nino kutamwe ekitibwa baba kiyakuwa baba kyabazinga amaina amatuufu omuntu yandyeza ogategeera aga Simple amaina amatuufu ninze bagaga Yusuf oli musale musiramu yesebo mwenge guno mubanga gwacha abasiramu abenze tina mwenge tinwanga ku mwenge tinwanga ku njaga yono ebyo tubikozesanga ku bukyanzalibwa omuntu okunwa kikirizibwa ayo noyire ki so ne bazakatonda ntize tukozesanga ku kitamiza kyoncho na Mugabe kasa Simple tukozesanga ku tindi njaga bwewo mati bwe no gitola yango oli ku mikolo anti tune ekintu kyebeta ku activity wali kuli active iwe omuntu tobonanga ku muntu ngano omwenga nga bwagunwa nalabwa mu mpale oba kudoloka ku yabatali kuli active yabatali kuli active agwa mu kintu nga timement kukola ki ukibamu nse mende ndi kuli active no muntu okubanga oli mu art ni mu mwenge bibayo omuntu okuba nikibeta kuli activity nga Mugabe Media TV wanakera kuncho nako bati lero kankyaze ku Simple akobere kwa abantu ebifa mu mikolo bizibuki babirungi ekyo omuntu ali ku Mugabe ategere nabaire nga ali kwenda okutandika ategere nti bwe mbanje okola omukolo gwange nsobola kuba ni sentedity nakola omuki omukolo ikitegera nekyo yaba abantu abandi nga ali otipensa bilokeza mu kituli kitya kiralawo zira kyasobola kuba nga asobola kola ki akola sebo muganda nga kitobo kiri sa Simple wanjisebo niwe omu kuba emusasadi n'abali ebusogga abali kusinga okutrendinga ku for you okwo wandukira ku for you abanya TikTok oba tubona ku sa Simple TikTok gisasemu kamuyindi eberi bakawadi kikitofu niwe amu kwa abali kusinga okutrendinga nti era olina ebigambo byofukumula ebingi yesebo ekintu kino ovuire buto nga kikulimu kusobola okunonera abantu olugendo oba obwa MC pegana noba MC olina ayakuinspiringa oba MC buno of course tova bwere kuva mu mboli oba mbika dot ndijja kukola bwaki bwe MC kifu oba MC bwetaga omuntu nga olina obwegerese kyene ekisoka kubanga ojja kwagala na Mugabe CEO wa Mugabe Medias talija Samuel okwandura nga ajja kapitolwa Muchagara muchale eyo ayinga be kapitolwa olulimi ngaisobola okweyimirira mu luzungu olina okuba mu kunakazungu kabloke ningirisha kagula vite so kati naja nakola journalism mascom bwenkola mascom Simple basoma no ku radio na yakoze ku ngati asoma bameka bale boyagana nga bakola bana nga bali babese ku ngati basoma kafada nga yasoma ku radio ko kubandi iyo muganda yango yo ndiyo buyigirize bwe so eri omuntu okubanga tiyajja kiwanvu ino kimbere ndi kuletera so inze nakola media
ali bakuba nti media zo didi radio day for kitegera so nabanga ekintu ekyo woba olikola bokola research abogeza abasinga niwo kidi abasinga basomesa ekyokubiri bakozi ba radio omoyagana ate musimidi dakaba akola ku NBS kifuba ngabo akola ku baba wayagana nti mukwaya ovokufuna sente okubona ati obali kubanda betubasobola kumanda fese tubanga mukunabo nosente betusobola toli kubona you have received toli kubona balance ediri ku sente naked buno bwe musibu no bwesiba mu bwakinga kuniko account okuba ku sente anti diva mu ebyo mu bwe musi ba booking ga mukoro booking mugema yes manager tuli wano mu garden ni tuli ku interviews amukobote ni mugabe so mugabe kitobo kiri ekintu kyasobola okuba nga kikola ki kitambula so wentandika of course nali mwana muto nze tandika okwogera emikolo 2019 okuba official MC kumibire kintu kano oli kasadaka kulwawo bakuba ati oli upcoming mubwe musomo ayo olwire nti wali kufuna breakthrough atwali tukolanga social media zeka kuida era tudakwebaza ino omuntu yaleta TikTok yali ekali kuida so ngokole eyo mugabe bwa kusime ya keeping your contact then yasobola okubira yakati muna ndina function yange nenzobe MC wange so bwentandika ntobera mbange TikTok oboyeda na kyongeramu ninzeze nka mugabe omuntu yaleta touch ku line yawo baba lata entro eyo wano mu Busoga nabe Kampala batandika ogikopa ntiga ni kuri activity yo yange mukika kye mwali mu yali ku MC oba yali ku art banji ni muri binabembi banji so tunonereza abeti and soldier yafuma yatia so oba vaniteira abeti vani oyo vani yena mwani naze aifutwa nga nabembi baife eyo abafulume ye namwendo yo buli gasampa sinya gasampa maniyo so bintu byasobola kubanga bakola ki bitambula bulungi so wentandika obulamu bwange nabanga ndese ekintu kyange ndina touch dange ndinaita mugabe kyova obona nowadays tukapostinga bintu byange nga ndi ku intro ndikusabasenga waka wange oyo nti abantu bamukopa bamuozamu bademo okole ekiki yayozamu abandi babanayise nibo bluetooth mu matu alikuwulira nga alikuwulira so abantu bajanga tibakopa nakanti amukope kubanga omusoga akoba nti emberi ekuba mwine kisa kyabeera omunafu alima yetoza akati olubimbi lukoze eki luwaire nakanti mukope with that time zenanda ate omuntu mwene kintu tavaawo kamiliyoni mwembi abaana bamugegenya bakoze buli kintu tavaawo era zena wentuka abantu akati oni original simple international noyo original kintu kyasobola kubaki simple international MC akasinza okukola emikolo n'embaga Ibanga ko lumukolo ngateka ko sasa MC simple werimba omukolo tugwiremu musonde sente buyaka amu bamwabita mu bya imwe bindi no